jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Ez ê di vê xelekê de hewl bidim dîsa hinek mijar bînim pêşberî we li ser vêyan mijarêhan hinek guftugû bikin, hinek pirsa bilevînin lê berî em dest bi mijarê xwe bikin, fincana qehwe xwe hazir bikin û em dest pê bikin. Baş e dema meravan pîrozbahî û daxuyaniyê PKK dibîne derbarê 4 Nîsanê rojbûna Apo rastî kenê merot e yanî ya tiştê wilo hecîb û xerîb û ne dikeve aqila, ne dikeve mîzana, ne dikeve qapana wilo ji devê PKK û serkirdayetiya PKK dertê. Baş e yanî niha merov vegere erşîfa PKK di rojnama serxwebûniya kovarên ê bi zimanê erebî derdiketin serxwebûn ji xwe bi zimanê tirkî derdiket û heta roja îro PKK kengî rojbûna Apo pîroz dikir. Yanî li gorî şopandina me û naskirina me dema Apo li Şamê bû jî carna belkî pîroz dikir li gorî fotoyê heye ku di erşîfa PKK de heye lê ji salên not û şeş not û heft û berjor û bi dizî yanî çend kadroyên jin û keç wêldora Apo ji tartekê bînin û happy birthday to you û rojbûna te pîroz bi serokê me xem nake lê kengî ev mesele derket medya di salên 2004 û 5 û berjor de êdî PKK ev mesela Apo û rojbûna Apo û ji salvegerên PKK rojek zêde bû ji ber ku salvegerên PKK pir in bi taybet ê ku eleqeya wê bi Apo jî heye lê ev jî lê zêde bû xem nake ser çavan PKKyî bi kêfa xwe yî kirasa didro û li vî gelê han dike xem nake. Îja yanî mijar ne di pîrozbahiyê de wekî we di daxuyaniya serfermandarê ne PG niha he PG hebû ne PG yanî axaftina wî ku rojbûna ev ne rojbûnekî ji rêzê ye ev ne rojbûna kesekî ye û ev bi dixwast ez vîdyoa wî jî vîdyo rakirine ji nûçeyê xwestka me zû bilez bigirtana ana tekst tenê tekst jî bes xem nake bê ku em li bejn û bala Murat Karayîlanê binerin lê tekst xuya yanî rojbûna serokê me rojbûna meşa azadiyê ye û gelê Kurd wekî rojbûna xwe dibîne û ji wan çîrokê yanî
دوور و درێژی و نەتکەوە قاپانێکی نەتکەوێ میزانێکی نەتکەوە عاقلە و هەما پەکێکە تشتا لەسەر ئاپۆ دەبێژ خۆ ساڵ بەگەرێ گرێدای ئاپۆ پڕکردنە چارێ نیسانێ ڕۆژبوونا ئاپۆیە دەهێ جوتمەهێ یانجی ئۆکتۆبەرێ دەست پێکا کۆمپلۆیان ناو نەتەویە پازێ سەباتێ کۆمپلۆیان ناو نەتەویە و ئەم تشتێم کوولۆ ئاپۆ تێخن ولۆ بزۆڕی تێخن ڕۆژەوا کووردا تێخن دیرۆکێ چیرۆک و چیربانۆکێ پەکێکێ پرن خەمناکە دیساژێ ئەم قبولن لێ گوتێڕابە ڕۆژبوونا ئاپۆ بکە ڕۆژبوونا گەلێ کورد گەلێ مە خۆردا خوێنیاوی گەلێ مە چارێ نیسانی وەکی ڕۆژبوونا خۆردە حەسیب نابرێمە ئەس یەکژ گەلێ کوردم وەدوم قەی بدە حەزارە و بە ملیۆنانی ژوەکمە هەنە چارێ نووسانێ ڕۆژبوونا خۆ قبول ناکە ئەزبەری چارێ نیسانێ ئەز و باوێ و کالێ و کوردن و باوێ و کالێ مژ ئاپۆژی کورتترە و ئەژی ئەژ ئاپۆ کورتترم ئەس حتا ڕۆژا ئیرۆز کوردستانە سەربخە و ئازاد دخوازم ئەز مافێ کووردا ت نەژ ڕژیما سووریرە نەژ ڕژیما ترکیرە نەژ ئیرانێرە نەژ ئاسەدا مەحسێرە tu تعویز نەدایی چۆکێ خۆ نەدای عەردێ وەکی ئاپۆ من نەگوتی وەڵە خاتی کامە ترک و مەد کامە ترک و پیر کامە ترک و نزامجام تشکی ولۆ تنە ڕۆژبوونا ئاپۆ ڕۆژبوونا ئاپۆیی نە ڕۆژبوونا گەلێ کوردن نە ڕۆژبوونا مەشا ئازادیە نە ڕۆژبوونا نەزانم چ یعنی یەکی کوول و ڕابە بە ئاخرە ئەنا مراد قەرەی لانجبەر خۆفەدی ناکە یان ژووی عەمرێ خۆفەدی ناکە ولۆ دەردکەوە دەبێژە مەشا ئازادی مەشا ئازادیە گرێدە ڕۆژبوونا ئاپۆ ڕۆژبوونا ئاپۆ چارێنی ئاپۆ کەنگی چەند ساڵی بەرێ خۆدا بیر و بچوونێن کوردی تیە کەنگی بوو کورد ئاپۆ لە ساڵێن هەفتەی و سسیادە یعنی پشتی 20 زێدەتری 20 ساڵ عەمرێ خۆ قەدان زێدەتر کامەرە بنەرە چل و هەفتا یانجی چل و هەشتا چل و نەها ساڵاکۆ ئاپۆ تێدە چێوی حتا هەفتەی و سسیە چەند ساڵ 24 ساڵ 25 ساڵ ئاپۆ نوکە هێدی بەر بە کوردی تیە چوو تووەرە وان ساڵێن کو بەری کو ئاپۆ ببە کورد تو بکە ڕۆژبوونا گەلێ کورد و ڕۆژبوونا تەفگەرە ئازادی عیب یعنی دینژی ولۆ ناخبن کەسێ دینژی ولۆ پرۆبلەم دمەژی وان دەهەیە بڤیرەنگیانی ناخبن ئەف حەقارەتێکە لە هەمبەری گەلێ کورد لە هەمبەری شەهیدێن پەکەکێ لە هەمبەری یعنی چ حەقیت ولۆ دبێژی وەڵا ڕۆژبوونا ئاپۆ ڕۆژبوونا گەلێ کورد و ڕۆژبوونا تەفگەرە ئازادیە گەلێ کورد و مەشا ئازادیە ئاگەلێ کورد دیمەکی شێخ سەعیدێ کال سەرهەلدانا دێرسمێ سەرهەلدانا 1925 ئارارا تێفانە نەمەشێ ئازادیە بوون کۆمەڵا خۆی بوون نەمەشا ئازادیە بوو ئەف حەقواسە شەهیدێ کورد و کوردستانێ ئەو سەرهەلدانێ لە هەمبەری ئەمپەراتۆریە عوسمانی نەمەشا ئازادیە بوو ji meşa azadiyê guwextê ku Apo ji ewêş ket meşa azadiya Kurda ji wê çaxê dest pê kir ji wê çaxê dest pê kir yanî şer bi rastî şer be yanî ev çi mentiqe ev çi aqile ev çi mejiyê ev çi zanebûne ev li dijî prensîbên demokrasiyê ye tu rabe bi rojbûna gelê Kurd mecazî bijî nihayê qebûl kirin ne heqîqî biha tişek cem pekekî mecazî tune hemû tiştê wan heqîqî nabitir rojbûna milletekî tu bêjî wela rojbûna gelê Kurd û rojbûna meşa azadî ola esil misilmantiyê rojbûna pêxember rojbûna pêxember wekî rojbûna İslamê nehesêbin nabêjin rojbûna gelê misilman û rojbûna rastiyê û rojbûna meşa ber bi Xwedê û şiklo tune gelê Kristyan jî rojbûna Îsa wilo nehesêbin ev ol tu ji xwe dibêje tu tevgerekî çepgir tevgerekî layîk tevgerekî ku ne olperestî tê de ye û tu rabivan finas minasê genî bikû tu
روجبونا أبو بكر روجبونا آزادية وياو أف تشية يعني أنا أقوله مراد قريلا أقوله الخوة ناقر أقوله شخور نابيش كاس تشد بيجم جارك يقولوا الخوة يعني وكي يكون ها مثلا جار ناس تشتي شوبينم أقوله الخوة ناقر يعني بتش عاقلي بتش أخلاقي بتش منطقي برامبري ديروكي برامبري قليكول برامبري راستية برامبري شهيدين إيه بككي وإيه بري بككي ياو أفتشية يعني ولو خديتنو ولو بردوام بكن حزار حبجي وانجفي يعني تعمدك هي نكو ج شخوية كتراب روجبونا شو قيس آبو زانا ببروفيسور بالطيارة بالصاروخ بالنظام شبه بيخنبر بجي يعني بفي منطقي هاني مراني جيكي كسانا أو محمد بري كو جبريل دا كيف السروي شياناوي دنافا جيانا قريش دبو قريش چه حز دكرن محمد جي هولو جي حز دكرن بوتين عبادتا بوتا دكرن محمد جي عبادتا بوتا دكرن او وقال كيوي وآبيوي دوي جياني دبو ترابه يعني مسلمان ولو ناكن اولا مسلماني ولو ناكن لكن نابيجن والله روجبونا بيخنبر روجبونا اسلامي وروجبونا نزانم اولا اسلامي تشتكولو تنة افك كيف واف قرائلان يعني بتشك فدي المسألة لازمة بتشك نبر بتشك فدي وبتشك عاقل وبتشك اخلاق بتشك هما شهر تشتكي بتشكي اگر پیدا ببه و اف گوتن نای گوتن تقدر آپو دگره سر چاوا وەکی سیاسەتمەدارێکی وەکی گرتیەکی سیاسی وەکی سەرۆکی ڕێخستنێکی وەکی سەرۆکێکیژ سەرۆکێن کووردا سەرسەرا سەرچاوە تو ڕۆژبوونەوەی بکە ڕۆژبوونا گەلێ کورت بکە ڕۆژبوونا مەشە ئازادی مانە ئەv حەقارەت و ئیانەت حەقێ شەهیدێ کورد و کوردستانê de ê li hemberî ئیمپەراتۆریا عوسمانî ê li hemberî ئاتاتورک yani îhaneyê deka werbêj deka ja were vê mesela anê savî bike baş e niha di medya PKK û her carê tiştekî ji me rû retînin NPG ev NPG çi ye hana me HPG nas kir NPG çi ji bo Xwedê navenda parastina partiyê NPG sibe yani wê belkî SPG ji me re derxînin saziya parastina partiyê yan jî QPG Karargeha parastina partiyê QPG yan jî RPG ji me re derxînin rêbaza parastina partiyê RPG û bi vî rengî û vî milletê rebenc jî di nava van tîp û van nava û di van navan çîrok mîrokê hanê ku heft stranên hirçeyê li ser hirmê ne wê rabe gelê Kurd jî mecbûr e ji ber bike û netinê ji ber bike û ji hev derxe ka NPG çi ye û HPG çi ye û SPG û QPG û av tişt hanê çi yani wallah kenê merotê ken evana ev çi mintiqe ev çi mejiyê ev çi hal e ya mere li ber we dikeve baş e xem nakim ka hala me li navê wî çi ye me li Murad Qereîlan qerasê generala me lê guhdar kir û ja yani dibêje apogerî çi apogerî ji bo Xwedê yani ana ez bêjim cemalgerî he wallahî ez qebûl dikim bi xêra vê rojê avivê qehwa hanê ez qebûl dikim û bi çi sûnda wel min tune ez qebûl dikim ku cemalgerî erê cemal di nava Sûrî de çûyî û hatiye li sînora xistiye berî PKK karmarê qaçaxçîtiyê kiriye ketî nava PKK bi keda xwe cemal bi keda xwe bîyî berpirsiyar bi keda xwe xwe ava kir di nava şera de ji cim'a bêtir ji qereso bêtir ji Abbas bêtir di nava şera de cim'a kes nikare yanî
يعني جمعة نكار خبك وك جمال عباس خو نكار خبك وك جمال وك مراد قرائيلان دنا شراد مايه أنا بيشن جمال قري أدي بس آپو قريا چه خو جبو خودی نبیشه آپو قری کود افبیس تو چند سالی وی ده زندانه ده دروش روشی نگرتی خودوری خوارنه از ناز دکم يعني تبكو جمال بالروجا بخوارن ما بدا ماكو شروان بودا ماكو قريلا بو لي ابو نولو ابو روجا خو جنان و اف قتنا كريه شمر نبيجي ابو قري د الطياري دي هنا جنسكي تشاوي خو فكر قول خاتي كامتركه دي متركه واستخوازم قسمتها دولتها تركم ابو قري ابو قري استسلامه تنازل تعويز باكوريج بيشن تعويز ج حافظه صدر ج آكفه انا ت آبو برد جمال انا ت آبو سربس برد نه آفيزيكي خودي وكي منو تببري هر كسي ورت محكمه بك وتبچوك بك تإهانة بك حقا نبيشن آپوگری آپو تشتك ناوي آپوگری تنه كلتورا آپو آبر خدانه تنه نه لسوري لبر خدا نه لتركي لبر خدا جبو خودي وني بزوره في اسلامي هاني بكن بر خدان وانو تكوشر و شروان و نظانم جو آپوگری آچه والله عشتا قبول دكم تبيج جمالگری اري كدا جمال دناوا سياسته دناوا ريخستنه دناوا کاروبار عسکری و رخصنی از ویشتا قبول دکم جا آپو بيتر جا جمعة و جا قهرس و جا عباس بيتر شخو تشتك ايكو دناوا بكيكيت مايه علاقه اوي ممكن بي بكردايتيه في مايه شخو تيه عوالي جمال دلتجي يعني يقولوا في مسألة هاني في ركلاما هان و في بروباغاندا ارزان كسايتيه مراد قريلان نحرمينه ام لبرتت كبم براستی لبرتت كبم باور بكش خودي لبرتت كبم كدا تدنا وفيري خصني حزار قاتي كدا آبو جمعة و عباس و قرسوي النظام حتى هات تدنا في تشتكي تدنا وفيري خصنا هاني تشتكش بو خودي يعني وجمر بيجا آبو قري ونفقا الدخير وي ون حزار خيري جي مسألة هذه بينن كلام بنرن بپیاده چت بیجه لسر روجبونا برز عبدالله اوجلان فرمول داخویانیا پیاده تماشا بکن دما مرو داخویانیا پیاده دخوینه مرد بیجه نایاب و جمال خیرا خودی برپرسی پایه بلند PKK خیرا خودی يعني ديسا يعني اگر تشتكي جمال داخویانیا جمال خرابتر هبه او پیاده وجي ويدتر تنه تشتكي PKK خرابتر وي پیاده بب چما پیاده
ji ber ku dixwazin yanî wilo tim şik û şibhet li cem wan heye ku apoçiyên guman li ser apoçiya wan heye jî xwe dixwazin ji apoçiya apoçîtir bikin. Cemal bê ji 4 Nîsanê rojbûna meşa azadiyê ye, PYD bê ji 4 Nîsanê rojbûna dinyayê, rojbûna mirovhatiyê ye, rojbûna Amerîka û Asya û Efrîqiya û rojbûna Adem e. Ji xwe Xwedê di 4 Nîsanê di dinya ava kiriye. PYD wê wilo bêje. PYDyekî yanî wê çawa xwe bidin qebûl kirin li cem PKK bi van çîrok mîrokê genî vê reklam û propagandaya nizm û erzan ji xwe re li daxuyaniya PYD binerin. Ku meşa serokatiyê nizanim çi dişebihe xebata serokatiyê dişebihe xebata pêxembera û ewliya. Ji xwe apo berê xwe kir bû pêxember yanî apoyê ku li nameya ku ji dema li Roma bû, name ji Papa re dinivîsîne dibêje hatina min Roma wekî hatina Can Paul e, wek Putrusê yanî hat ku ji rojhilata navîn hatiye Roma ez jî bi vî rengê hanêm. Apo ji xwe apo yanî ez hatim çarmixkirin wek Îsa û nizanim hebûna minî li Urfayê wekî hebûna Ibrahîm Xelîl li hemberî Nemrûd. Apo ji xwe berê van tiştîhan digot yanî lê apo ji bîr kirî nema dibêje PYD vî benîştê genî wê di van daxuyaniyê hanê de ji bo ku xwe bi PKK bide qebûlkirin dibêje PKK tir be. Ka deja werin nekinin de werin xwelî li serê PYD û ev kadroyê Sûriyelî navana henekê xwe bi opozisyona Sûrî a girêdayê AKP û Erdogan dikin. Wallahî we billahî we tillahî axaftin û pestinê ku ji Erdogan re didin ev opozisyona Sûrî a genî, a radîkal, a îslamîst ne wekî pestin û halan û tilîliyê ku PYD ji apo re dide. Ne wekî wê ye. Tiştekî dervayê sînorayê, dervayê mentiqê, dervayê mejiyê, dervayê exlaqa ma dervayê her tiştî. Debere wilo. Baş e hela em binerin, em li çermê neya binerin bê rehma Xwedê lê bi ciyê te cinet be dayika ewêj te ji mer apo anî, te ji mer vê tiştê hêja, vî tiştê giranbiha, vî fîlozofê hanê te ji mer anî dinyayê. Hezar rehme li gora te bi ciyê te poşt bi ka li daxuyaniya dayika ewêj dema ku ji rojnameyê Tirka re diaxivî bê çi digot. Ê ku li Bakurê Kurdistanê dikarin vegerin rojnameyên Tirka û erşîfên rojnameyên Tirkan salên heşteyî de ku ewêj li ser kurê xwe çi digot. Li ser serokê Newewî û serokê Netewî Birêz Ebdullah Ocalan çi digot. Apo bi xwe di pirtûkê xwe de di daxuyaniyê xwe de salên notî de pir bi tundî rexne li diya xwe dike. Piştî hatgirtin ja got diya me tir û diya me û pesnê diya xwe da. Lê dema li Sûrî bû ne wilo bû. Dema li Sûrî bû pir yanî diya xwe û jina Kurd û ama pir bi hela diya wî ne jina Kurd e yanî rêz ji bo wê lê ne jina Kurd e Tirk e apo dibêje Tirk e jina Tirk yanî jin em bêjin jin. Apo pir rexne dikir, pir bi tundî şermezar dikir û jin û ketîn û şûndemayîn û nam çi û
وجا پشترجا هات گرتن و جینولوژیا و چیرو میرو کشنه دا ميداني وشخوا يعني بوان فوتو هاني وديت يعني ايه هذا باتشن سرقورا فوتو كفن يعني اللي من ميناك عن يعني شخوا خلق دبرن قندي آبو آخي دخورن ونزان مالاوي يعني بود پرستی کی ولو جي گنیتر تنه باش بو مالا خودي آوا دولتا ترك قدخه كر دو او حجا کو PKK چیکر و پارتیه چپ گره و اجمر خلقی به جه همو دورین کردستانی به گنده آپو به مالا آپو کو آپو چند سال تید مایه بشیوه چوی تید نمایه چی انقره چی دیاربکر هاتی سوری نهات حبسه دی مانا آپوی لسوری حنبیزا رجیم حافظت بهترش مانا ویا کل لگنده وی اي PKK وخلكي دبرن وخلكي اخاوي وقياي حوشي وشلو دارا ودبرن اي كنت خواص حمل ببي اي كنت خواص زارو كاتبيني اي كنت خواص بفيتش مشتي ولو شيخة وملا وبوت فرستية PKK ولو ذكر مالا خودي حزار جاري افا سباز دولتا تقدر كريل في مثلا هاني بري وقد اخك واگر ولو بردوام بكرنا خودي زان انها PKK چانی بو سری في ملت يعني شخور بنرن وفيديو جي بشتي افوتو هاني او فيديو يكم بيفا جريداي لشامي نيسانا بار لشامي PKK فوتوي دیا آپو ده چالاکیا ده آوا ده روشبونا آپو ده پیروزبایی روشبونا آپو پار نیسانا پار لشامي نادي بيجن امو رژیما بشار اسد ام نلحبن تو رژیما بشار اسد نلحب وانا تر روشبونا آپو لصالونا لهندري شاميتا بيروز نتكر هوا فيديو وفيديو ديت وجا يعني فوتو ديا آپو وفوتو آپوشي دبرقو فندو ديلاني دكر باش يعني هيو خليا 4 نیسانه و 5 نیسانه و 5 گلانه و 5 آداری و حمول سری خوکرا وين حقواسا پسنه دیا آپو ددن قجاره کی پسنه باوی ویجی بدن پسنه عمر او جلان بدن ونشما بحثاوی ناکن ما فقيري خودي عويش ظلم و زوري لسرسري عمر او جلان دکر و افغوتنين آپوی آپو د پرتوکی خو انالیز خو شروعه خو بری بحث کر کو دیاوی چو قیسه سرت بو چو قیسه نباش بو جباوی ویره نازد بیجم آپو د بیجه ون چما حقی ویزلا میهان دخون ون چما بحثا عمر او جلان ناکن بحثا عمر او جلان بکن حزار رحمة القرات أبو عمر وجلال تجمر في طيارة هاني في فيلسوفي هاني في بيخمبر في أولياء هاني كنا في عبد الله وجلال تجمر آني دنياي كام تشتر بيش جيت الجنة وي مدي تو عويش الجنة للجم هبن عمري حزار صالين بس بقى بحصات هناك رحمتي بقى بحصات هناك بقى تجمر فوتوي عويش تحتي انا دبكو PKK ببيز جراب فوتوي عمر وعويشي هردو كارثة افناج بو خدي جبو خدي برا في نكن ليه اف جود ستاندردية هاني كو يعني يعني جي شبه منابي وچلي بكم يعني كو بحثا ديا ويتكنو بحثا بابي ناكن تدبيقي بابي تنه تدبيقي في جاميري هم بابي ديا ويتني هي فآپو کو دیا مترکو پسنه دیا خدا و PKK شي پسنه بده يعني پسنه بابي ويشي بكن مع قيب رهكي كرديتية بابي ويت هي تشتي كرديتية لجم آپو هيش بابي خواستن دي نش ديا خواستن دي على بچك بحثا بابي ويشي بكن هاي وخوليا قورا بابي لسري خكر يعني نولو نابه لجمان دبه لجم PKK دبه برابر خمناك
دوی واریا هانه ده يعني نال روجاوای کردستان جی نتنه لشامل روجاوای کردستان پوچین می سوریالی بن خطي او جيويج مرة فوتوي عويش وهلدن وتليلي وغوفند وديلان تيبيرا مجهركي كوما اگري حلبي بو تشتكي بلو آپوچین حلبي بهم مثلا هاني دزانن ستران لسر ديا آپوچي كربون چه هي دايكا شيرو سروكا وقتي عويش مر رحمه خودي ليبه ستران لسر بچي كربون هنا باكوري ستران چه نكرنها باكوري وقرصة وطرطري هنرمندي قبقبي هنرمندا لسر عويش ستران چه نكرنه باكوري ديار وميار اف كوما برخدان خلق ما بنخته عفرينه ستران لسر عويش دو كوما آگري چه كبو خوازه وگره ارشيفه و استراهانه ستران على سر عويش نب خير و نب اهلاوه و ببينه ابنرن پود پرستيا اوجلان پرستی آپو پرستیا کو پککی دی ناوا کرد سوری دی چکر اب فیکیه وی و انجامه وی برهمه وی کستران على سر دایکا آپو چی بکن ام بچن مجارات وحمو فوتو ديدين سر سوشيال ميديا او شرباني هپگي شرباني پککی کو لگوری مدیا پککی هاتی گرتن شغالية قروجيا فلش شرناخي روشاوي حاريوي پريشان او يعني ولو دخوازه خب وان قروجية هان بده قبول كرن كو ازنات دزم وبيتشك بو يعني نها ادعاء PKK كوش هوالي خو قطبوية كوش ووندابية ونزانم چي وكتينا با قندي قروجية وتشمشتي ولوان روشا وي جواني هان وي خورتي هان وي شرباني نه شربان بو يعني چك كرتنه بو ناوي چاو كم شربان لي خمناك شربان روشا وي دد ديار كرم كو جامير جنابا PKK رفياي وخاتي خوش بارتي قروجية لگوری از زانم پرنسیبکی دناوا شربان PKK ده هی اگر ونکتن تنگایی و خواست خو تسلیم بکن خو نچن خو تسلیمی قروجیا نکن خو تسلیمی ارتشا ترک عسکری ترک بکن افتشت هی مش گله کسا دناوا PKK ده بیستیه چما جبر کو دنا برا PKK و قروجیا ده گله خوین هی گله کشتن هی PKK گله کس جوان کشتیه او جی گله کسا جی PKK کشتنه لی ارتشا ترک ممکن احتمالا کوی نکشن پر افتشت هی لی قروجی احتمالا مزنی بکشن تفلی ولوجی قروجی يعني كريغرتي و چكدارين دولتا تركن يعني بشيوه كي ام كارم بيجن يعني نمروبانا نزيكي في كسي هامبون فيديو قرتنو در بس ام نزانن كاب PKK دما قروجي دي كفدستيوان چتين سري قروجية ام بي مثلا هاني نزانن قالو شيوه نزيكاتي ام PKK
ji êsîrên qurocî wekî şêweyê nêzîkatiyê qurociyê ji vî şervanê hane yana ev pirs e. Ev pirs e yanî. Tiştê ez nas dikim di nava PKK jî de hinek kes hebûn guhê qurociya jê dikirin, guhê heskera jê dikirin, ji xwe re dikirin medalyayê mifta û yan jî ji xwe re dikirin wekî gerden û tiştên wilo hovana di nava PKK jî de hebûn. Ev PKK jî behs dike. Yani ne hemû melayîket û tiştên mirovatî, na di nava PKK jî de kiryarên li dervayê rê û dervayê mirovatiyê heye û şer jiyana şer tiştên bi vî rengê hane peyda dike. Lê rêklama ku pir hat kirin li ser social medya û Harûnê min westiyaye û pişta xwedaye çiyaye û birînî wî gelek kûrin û bênan û bêav maye. Yani ev strana hunermendê hêja birader silav û rêz ji bo wî. Lê pişt li dadî yani tiştê ku fotoyê ku we dît piştî dema hat girtin û dema yani wekî lêpirsînekî wî jêr wî cilî wî guhertin û nan jêr anîn û Red Bull jêr dane û çixare daneye û wî dane rûnişkandin foto. Piştî wî çi yani çil pişt kamîrê çibûye ez nizanim. Lê tiştê ez jê bigumanim û ez dixwazim ez ji we re bêjim gumanin û gumanên xurt in yanî ku ev camêr ji nava PKK reviyaye. Yani û Xwezpartiyê qurociya demekî rewşekî gelekî zehmet de bû heta ku wilo xist nav pîvanê xist nav ku gelo li cem PKK bimînî ya were cem qurociya na qurocî hêlbijart. Ew dizanî ku biçû cem qurocî wê wilo bînin serî wî û belkî ji wilo xerabtir jî. Camêr de yani dizanî ne zarokek e û PKK berî jî jêr gotiye û dîtiye. Ew bi xwe dîtî yani li nava PKK du şervantî û kirî nas dike şêweyê nêzîkatiyê qurociya wê bi çi rengî be. û çû. Dev ji PKK berda û çû Xwezpart xwe teslîmî qurociya kir. Li gorî agahiyên piştre ku piştî 3 roj 4 roj malbata wî çûn qurocî jî wî teslîmî Artêşa tir kirin. Malbata wî piştî 3-4 roja çû wî dît. Piştî çend roja 3 roj 4 roj hefteyekî çû wî dît. Ev malbata wî Harûn Alpak. Lê ev kesên wendayê di navbera PKK de ku Emîr Hamed heta niha çarenûsa wî nediyar û hatiye kuştin yani me berê jî behsa vê miselanî kir. Heq xwasa malbata wî dixwest wî bibîne pêr bide û bistîne PKK rê neda dîtina wî. û piştre PKK di civîna digotiyê pirsa wî nekin. Ji eneke sere di ew diyalogên bi PYD û Qesedê û eneke ser ku navê Emîr Hamed û çend navê din min û pirsa vana nekin. Vana ne li jiyanê ne. Eşkere û fermî Qesede ji eneke ser gotiye. Baş e gelek kesên din jî hene. Xelk diçûn cem yani zarokên Kurdin, aktivîstin, nizanim me rojnama vanin, siyasetmedarin hatine revandin ji aliyê PKK. û malbatê wan diçûn dipirsîn PKK digotin nelvere. Em nizanin. Meh derbas dibûn 2 meh, 3 meh, 4 meh heta hinek jê hene bi sala derbas bûne tê çarenûsa wan nediyar in. PKK wan revandiye. Ka wan kuştiye, ka çi kirî ji wan nediyar e û ji malbatê wan. Ev ê şervanê PKK çûyî reviyayê ji nava hevalê xwe çûye xwe teslîmê qurociya kirî piştî 3 roj 4 roj hefteyekî pir 10 roj malbata wî çûyî cemî ana wê parêzerekî jî peyda jî bikin. Eger yani tiştê ez ne yani şêweyê nêzîkatiya qurociya ku xayîn in ku saziyekî dewleta Tirk û dewleta Tirk û dewleta PKK ku yekî direvînin nahêlin malbata wî yani li ser bihnê bijî nahêlin malbat wî bibînin. Nahêlin. Me saz derbas dibin nahêlin. Ya dev jê meseleyê berdimî.
ناصری حج منصور کدو اول فيديو هاني تماشا بك ويك ايكو بيري ناس دكن دزانن يعني مثلا چابی ناصری حج منصور پککوی خست حبسه و اوی بکشتانه خبر به چه شیوهی دیگه جمال باطاوی ده چه حیا قندیله و بر پرسه پککی بینن باوی بی رحمه خواده لیبس سلیمان حج منصور ده چه و ده شوپینه کو لای ملوی داره و حبسه ده ام دزانن روشکی بولو ده و اگر پککی تشتکی بسری بکه يعني بمنطقه خوشی تهدید يعني پککی ده کاری بو ناصری حج منصور بکشتانا بگوتانا والله ده لبستا ده شرکی مزنده و ده برخودانکی مزنده حوال ناصر حج منصور جهات کاروان شهیده پککی ده کاری بولوشی بگوتانا اگر چیرو بچو ناصری و ناصر بکشتانا مالبات شویه ده پرسد بجن لای مکانی اموی ببینن پککی انکار دکت به نه جدولکی دوره و نزانم لکی داره انکار دک پککی انکار دک کو کادروی و یک ج کادروی پیشنگ کرد سوریه روجاوایی دنوا پککی دکرایی بکشتانه پشتر يعني مالبات به حسیه و هات سربت بردان دو و پنجاه ده 1050 هات لبناني دوش پککی بردان چند سال ما دیساش مر وگریانا و چیروک و چیروانو که پککی وند زانن روشاوی اشعالیه مالباته وشعالی معانی وکی میناک اکو پککی چارانوسا اندامی خواه حوالی خواه یانجی گرچین خواه جمالباتی وان بدشیره جمالباتا بدشیره آشخور چارانوسا هارون بنرن کو چند روز در باست مه لسر درێژ نابێ مالباتاوی چووی جەمووی و وێژێر پارێزەرژی ببینن و کاوێش بچرەنگی لێ گومانێ me ez ji we re dibêjim yanî biborê hunermendê hêja birader yanî ez ditirsim û ez bigumanim ku Harûnê min reviya ye ji ber destê apoçiya ye birînî wî gelek kûrin xwezpartiye qurociya ye yanî dibe ku gotinên stranê ne li gorî rewşa Harûn Alpak bin rewşa Harûn Alpak pêwîstî bi gotinên vî rengî ku camêr xwe ji nav pekekê qutbî û reviyayê û xwestî jiyana xwe xelas kir û lê medya pekekê û sosyal medya û xayîn û mayîn û li kobanê nizanim grûpek ciwanan vegerin ji xwe li medya pekekê binerin û wê nizam hesab bidin ku çi hesab bidin camêr bêsîlah çîketî nava rez û gundê qurociya û xwezpartî wan in û ez nedizim ez hatime cemû ew nizam çi û filan ka çend roj derbas bî heta ku gîhaştî wê xwe gîhandiye qurociya enêger ne mecbûrî bana ne wilo nedikir dîmekî tiştek heye di nava pekekê ji wê rewşa hane xerabtir e heta ku ev Harûn qebûl kiriye ku têkeve vê rewşê û di nava pekekê de nemîne mixabin rêxistina pekekê ciwanên Kurd şervanên Kurd ê ku ji bo azadiyê diçin çiyê û dawî dikevin rewşekî bi vî rengê hene ku mecbûr in ku ji nav meşa azadiyê birevin jiyana wan têk ana ew qurocî fîşekekî jî lê xistana wî bikuştana xelas yanî wê li medya Tirk de wê bigotana wela terorîstek bû û me wî kuşt hatî nizam çi xerabiyê bike li gund û me wî kuşt kesek wê were hesab ji qurociya bixwaze dewleta Tirkiyan jî PKK ji xwe naz dike ku ev ji nav wî çûye ev kes ji nav wî çûye lê xwest mesele istismar bike ji aliyê ragihandin û medya û qerebalixê di nava gel de û dilê xelkê bişewitînin bi rastî halî dilê me re pê dişewite
حالێک و هاڕون dilê me ro pê çewt e yanî nexweşî me dixwest ku yekî bi rastî ez dixwazim ku gotinê birader strana birader li ser wî pêk bê yanî Harûnê min westiyayî pişta xwe daye çiyayî birînê wî gelek kûr in bê hekîm û derman mayî min dixwest lê tirsa me ew e ku bi rastî Harûnê min reviyaye berê xwedayî qurociyaye yanî mixabin yanî ev gumanê min di vî warê hanê de ev e ez bihîvîme gumanê min nerast bin ez bihîvîme PKK rast be axaftinên PKK li ser vê bûyera hanê sedî sed rast bin û çi guman û çîrokê din derkevin hemû nerast bin heta mijarekî din li nava xêr û xweşiyê de bimînin. Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, divê em ji pirsan netirsin.